шаҳри истарафшанро макони ҳунармандон меноманд. шояд беҳуда чунин унвон ниҳодани ин гӯшаи диёр бесабаб набошад. аз қадимулайём ин минтақа бо ҳунармандони асилаш шӯҳратёр буд. имрӯз низ сари ҳар қадам бо косибону ҳунармандони моҳир вохӯрдан мумкин аст ки дар тарғиб ва эҳёи расму оин ва анъанаҳои ниёгон арҷ мегузоранду доманаи санъату маданияти волои моро густурдатар менамоянд. ҳадафи асосии пешвои миллати моям агар як ҳадаф муарриф кардани ҳунарҳои мардумӣ дар ҷаҳониён бошад, дигар ҳадафи асосии пешвои миллати азизи мо ин ҷавонон омӯхтани ҳунар ва бекор намондан. хато накунам садчанд аллакай фаъолияти мо пеш рафтааст. завқи мардум ба ҳунарҳои мардумӣ беш гаштааст. аз тарафи пешвои миллат эълон гардидани аз андоз бардоштани ҳунарҳои мардумӣ ҳунармандон бо завқашона баланд кард. имрӯз ҳунармандон бе ягон мамоният бе додани ягон андози давлатӣ ҳунарҳошона маърифӣ мекунанд, ба дигар кишварҳои дуру наздик содир мекунанд, мефурӯшанд. соли 2018 که برای ما سال تاریخی به حساب می رود، چون که در این سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردیده بود. این سال برای ما همچون سال فراموش نشونده است، زیرا در این سال از دسترنج دانشجویان بسیار و مهمانان از خارجه از ناحیه‌های نزدیک جمهور دیدن کردند و البته وقتی که وارد این کاشانه هنر گردیدن، هر یک آنها را یک حسی ملی، حسیات بلند ایجادکاری دانشجویان فرا گرفت و البته آنها به کارهای دانشجویان بهای اعلی گذاشتند، بهای بلند گذاشتند. қариб аксарияти ин ҳунармандони асил дастпарварони муассисаи таълимии коллеҷи ҳунарҳои мардумии шаҳри Истарафшан ҳастанд. агар қаблан ин ҳунаристон фарогири танҳо ин минтақа буд, ҳамакнун бо дастгирӣ ва роҳнамоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷавонони тамоми шаҳру навоии кишвар мутобиқ ба касби интихоб кардаашон имкони дар ин ҷо таҳсил карданро доранд. агар соли 2009 аввалин донишҷӯёнро қабул карда бошем, ҳамагӣ 35 нафар донишҷӯй агар аз рӯи 3 ихтисос қабул кардагӣ бошим, агар аллакай дар соли 2018 соли таҳсили 2018 зиёда аз 150 нафар довталабон аз тамоми минтақаҳои кишвари азизамон аллакай ба ин коллеҷ таваҷҷӯҳ кардан, омадан, дохил шудан. инҷа баъд акӯи ман хундагӣ, ҳунари кандакорӣ хондагӣ, ман баъди хатми акӯм тамом кардагӣ, мо инҷа омада ҳунари гаҷкорӣ мо аз худ кардаем. ҳозир кори дипломӣ омадагӣ, мо ҳозир корҳои дипломӣ карда ҳастем. якчанд корҳои дипломӣ, якчанд корҳои нозукӣ дорад ки баралев сохта ҳастем, нақшошу қатишу нақш доранд. байнашу баъд симои қаҳрамонҳо мешаванд. ман мехоҳам ки оянда баъди хатми ин коллеҷи ҳунарҳои мардумӣ аз тарафи ноҳияи худм рафта ин касбро давом диҳам ва ҷавонони ин тарафи худ монда нишон диҳам. унҷа ба рафта ягон корхона кушода ҷавонони бекор гардад,
шогирд гирифта машғул кунем. дар айни ҳол 320 нафар донишҷӯён дар шӯъбаҳои рӯзона ва ғоибона таҳсил мекунанд аз рӯи 11 равия 6 ихтисос ки сиф мардумӣ мебошад ва ин ҳунарҳои мардумӣ бозоргир мебошад, талаботи бозориҳои ҷаҳонро таъмин карда метавонад. масалан гирем агар имрӯз кортсозои шамшерсозои истаравшаниро хатм кардагони коллеҷро дар русия пурсида истоданд ки агар баъд аз хатм бо созишнома ба мо фиристонед ё ин ки гулдӯзҳо, кашидадӯзҳо, қолинбофҳо, гаҷкоро, наққошҳо, кандаккорҳо, армуғонсозҳо аз чӯб, инҳо ҳамаш ҳунарҳои бозоргир мебошад ки баъд аз хатми муассисаи давлатии таълимии коллеҷи ҳунарҳои мардумӣ хатм кардаҳои мо бекор намемонад. бояд гуфт ки коллеҷ аз рӯи 12 ихтисосу равияҳои ҳунарҳои мардумӣ аз қабили қолинбофӣ, атласу адрасбофӣ, тарроҳии либоси миллӣ, кашидадӯзиву наққошӣ, кандакорӣ, зардӯзӣ, кортсозӣ, оҳангарӣ, гаҷкорӣ, заргарӣ, коркарди бадеии чӯб, армуғонсозӣ, созтарошӣ ва дигар ҳунарҳои зебоии миллӣ мутахассис омода мекунанд. барои касбомӯзон 40 нафар омӯзгорони соҳибтаҷриба, рассомон ва ҳунармандони халқӣ нозукиҳои ҳар як ҳунарро меомӯзанд. дар коллеҷи ҳунарҳои мардумӣ ба ғайр аз истиқоматкунандагони шаҳри Истаравшан аз ноҳияҳои дурдаст, дуру наздик ҷавонон барои таҳсил фаро гирифта шудаанд. онҳо дар ин ҷо зиёда аз 14 навъи ҳунар омӯзонда мешавад, аз ҷумла ҳунари кандаккорӣ, кашидадӯзӣ, зардӯзӣ, заргарӣ, наққошӣ, армуғонсозӣ ва дигарон. ҷавонон нисбати омӯхтани ҳунарҳои мардумӣ хеле завқу рағбати зиёд доранд. кӯшиш мекунанд ки аз нозукиҳои ҳунарҳои интихобкардаи худ аз устодон омӯзанд ва нисбати он ҳунар шавқу рағбат пайдо кунанд. таваҷҷӯҳи ҷавонон имрӯз бештар дар ҳунарҳои кандаккорӣ дар чӯб, гаҷкорӣ, наққошӣ, кундалкашӣ, кортсозӣ, шамшерсозӣ, қолинбофӣ, атласу адрасбофӣ бештар мебошад. ва бештар ҳозир ман чихеле ки дар боло гуфтам, ҷавонони мо махсусан кӯшиш ба харҷ дода истоданд ки коркарди бадеии металл ки аз 3 равия иборат аст: зардӯзӣ, заргарӣ, мисгарӣ ва кортсозӣ, шамшерсозӣ. таваҷҷӯҳи ин ҷавонон бисёр. давоми ин 10 сол мо садҳо ҷавонона омӯзондем нозукиҳои ин ҳунари бӯбогӣ, яъне гаҷкорӣ, наққошӣ, кандакорӣ ва ҳоказо. ва хусусан дар ин устохона мо ҳунари гаҷкорӣ ба ҷавонони имрӯза омӯзонда истодаем. албатта ин боиси ифтихор аст ки ҷавонони имрӯзаи мо бо омӯхтани касбу ҳунар машғул ҳастанд. албатта оянда аз тамоми минтақаи ҷумҳуриямон ҷавонон омада инҷо таҳсил карда истодаанд ва албатта ино ҳам эҳёи ин ҳунари бобоги аҷдоди мо ва давомдиҳандаи ҳамин ҳунар мебошанд. диққати нахустини моро кандакори моҳир Мирзоилҳом Мирзокамолов ба худ ҷалб кард, ки бо як самимияти хос ба шогирдон ҳунари кандакориро меомӯхт. Номбурда аз соли 1976 дилбохтаи ин ҳунар буда, офаридаҳои ӯ ки бо заҳмати зиёди дастӣ омода гардиданд, дар ҳар як хонавода баръало ба мушоҳида мерасад. ҳамзамон ӯ ҳар сол теъдоде аз ҷавононро низ дар ин самт тарбия намуда, онҳоро воқеан ҳам соҳиби теғи кандакорӣ мекунад. фабрикаи ҳунарҳои мардумӣ ба кор бидаронда ҳамонҷа ба кандаккорӣ, қошуқтарошӣ, ман ҳамин корҳои мизу курсаҳои миллӣ месохтем, ҳамин кор кардем, машғул будам.
بعد از سالهای 85 برای باغچه بچگان، майдончаҳое ки бачаҳон дар назди биноҳо ҳаст, барои ҳаминҳо муҷассамаҳои афсонавӣ месохтанд. ҳамин кор ки машғул будам. шахс бояд бисёр кор кунад. мисол ҳам ту кор куниву 2 минут кор куниву рафта вай кунӣ намешавад. барои ин нозукӣ ин касбро аз худ кардан худата тамоми фикрата болои нақшда болои ҳамун корат ба мондан дар кор ки нозукӣ ин касб аз худ шавад. ихла ҳам ту омада кора ҳам ту як бор вай куниву 5-10 минут кор кунӣ ин кат намешавад. 1 соат 2 соат худата маҷбур мекунӣ ки ин корро баъд ёд гирӣ. агар як ҷавоне ки дар як рӯз баъд аз хатм кардан дар як дӯкон агар 2 шамшер ё 1 шамшер ё 1-2 корд созад, агар вай аллакай барои пешрафти зиндагиш кӯмак мерасонад. соли 2011 инҷониб ҳамин коллеҷи ҳунарҳои мардумӣ ба умда кор мекунам. ман шогирдо ба санъати армонсозиро таълим дода истодам. аз ҳамун соле ки инҷо ба бачаҳо таҳсил омад, якчанд гурӯҳ хатм карда соҳиби диплом шуданд ва ҳоло якчанд нафарашон дар мактабҳои миёна дарс дода истоданд. мактабда ки мехондам, вақти хона мерафтам, телевизор тамошо мекардам, ин ҳунарро телевизор ба ҳамтун нишон медоданд. ман ҳамун дидагим ба ҳамаи ҳунара гуфтам ки рафта ин ҳунара аз худ мекунам. шавқи ман аз ҳамунҷа пайдо шуд. омадам ба ин коллеҷи ҳунарҳои мардумӣ. дар ин ҷо бо муаллимону устодони ин вай коллеҷ шинос шудам. аз ин ҳунарҳо инҷа якта ҳунар не, бисёр ҳунарҳоро аз худ мекунем. рӯзҳои истироҳатӣ ба дигар ҳунарҳо, ҳунарҳои гаҷкорӣ, ҳунарҳои наққошӣ омада вай меомӯзем. кандакори черадаст мирзо илҳом мирзо камолов мегӯяд, қабл аз эҷод кардани асар дар рӯи чӯб, устои кандакор бо салиқаи чӯбтарошие ки дар он асари бадеӣ меофарад бояд шинос бошад, то онро нахуст бо қалам рӯи тахтаи ҳамвор березад. маҳсулоти мо чӯби дарахт аст. чӯбе ки замони шоху барг ва мева дошт ва чун ба дасти ҳунарманд расид, мунаққаш ва ба асари қобили мулоҳиза ва таҳсин табдил меёбад. барои нозукҳои ин касбро ёд гирифтан аз ҳама пеш бисёртар тасвир кардани нақшҳоро омӯхтанашон дар кор. бачаҳо дарсҳои разм, композитсия инро бисёр нағз аз худ кар истоданд. мана ин нақшҳое ки мана меофаранд, худи нақши ҳар кадоми ин донишҷӯён алоҳида нақшҳои худошон офаридагӣ мебошад ки бисёр моҳирона иҷро кар истоданд. ин касб нозикиҳои зиёд дорад. барои ин беҳтар аз ҳама пештар масолеҳро нағз интихоб карда тонистанашон дар кор. масолеҳ бояд ки як сифати нағз дошта бошад. чӯбҳои хушкати кор карданашон дар кор. бояд барои корошон хушсифат биромадан асбобҳои нағз дар кор ки бачаҳо ҳамин аспаяш мешаванд. ҳамн асбобҳои тез кара истода, ҳамн асбобҳои нағз ки кор мекунанд. вақте ки кор мекунӣ, пеш аз кор кардан аввал дар чашма наменамуд. вақте ки кор мекунӣ, кор ки ба итмом мерасад, баъд мебинӣ зебогӣ ҳамун чиз баъд мебарод. ба ҳамон хотир вақте кор мекунӣ, аввали корӣ он қадар чашмат ба наменамуд ки мисол хушрӯ мебарод. вақте кор мекунӣ, кор ба итмом ки мерасад, баъд мефаҳмӣ ки ин чӣ қадар зебо будааст. ин ҳунари ниёгони мо бояд ида мо ҳамеша вай кунем пеш барем ки чунки ин ҳунар ай ниёгони мо ба мо мерос мондааст. коришон ба
3 ماه وقت طلب میکنند. 3 ماه باید که اینا مهنت کنند. از هم پیش برای این در یک کندکاری کردن یک نقش انتخاب کردنشان در کار، نقش مسئله تیار بگذراندنشان در کار، بعد به ضرب زده تک بردار میکنن، بعد به شکفوندن میدارن که این کارهای بسیاری مهنت طلب است. برای همه کم نکم از 3 ماه مهنت کردنشان در کار. در طور فعالیت خویش من نزدیک 10 سال شده است که کالج عمل میکند. صدها شاگردان اینجا را ختم کردند و اکثریت برای دوام دادن تحصیل به دانشکده‌های عالی فرا گرفته شدند و قسماً آنها در خانه با صاحبکاری با شغل دوست داشته خود مشغولند و برای پیش بردن حیات و زندگی خود البته کوشش کرده هستند و البته شاگردان زیاد را نیز تربیت کرده هستند که این باعث ما افتخار ما آموزگاران هنرمندان است. در این طول 3 سال بسیار چیزها آفریدم که کارهای من بسیار مثلا حاضر 3 کورس که هستم که من 1-2 تا دری کلان ساخته هستم که و کندکاریان و یا علاقه در رفت تیارشوی قرار دارند و چیزهای майда استالچه کندکاری می ساختیم، مثال صندوقچه کندکاری می ساختیم برای دست راست شدن است. مثال وقتی که می بیای به کار شروع میکنی دست نرمال نیست، راست نیست، معلم نشون میدهد، مثال جایی نفهمیدگیش رفته از معلم میپرسی که معلم جان اینجا چیکار کنم، معلم با ما 100% میفهماند که من خیلی کردم در کار. من و یک تا آزمون جلوی هنر شد، در وی اشتراک کردم، صاحب افتخارنامه گشتم. بسیار وی هنرمندی میشوند، آزمونهای هنرمندی میشوند، در وی رفته اشتراک میکنیم، جاهای نمایان رو اشغال میکنیم. قالین‌بافی دسته از زمره هنرهای زیبای تاجیکانه است که سالهای اخیر بازار محصولات قالین‌بافی سرخریدار گردیده است و هم تعداد بانوان به این کار روی آورده نیز به مراتب افزوده است. صدارت را نیز محض همین محبت به کالج هنرهای مردمی آورد و 1 سال باز در این هنرستان نازکی‌های هنر قالین‌بافی را با یک رغبت خاصه از خود می‌کند. استرافشان یکی از شهرهای باستانی قدیمه، یعنی هنرهای قدیمه داشت و آن را ما امروز از نو باز این هنرهای مردمی را احیا کردنی هستیم و به جهانیان یعنی پیشکش میکنیم خدا خواهد البته. و امروز ما در اینجا حاضر قالین بافی کرده ایستادیم. این یعنی رشته قالین بافی را 2 یا 3 قبط میگیریم، به قوسی رشته وابسته است. این رشته که از سبب که اینقدر قوس نیست، باریک است، از همون سبب 3 قبط میگیریم. اول تاری پشت را گرفته، بعد از تاری پیش این خیل گره بندی میکنیم و به واسطه همین نیز دوام میدهیم کارمون رو دوام میدهیم و پس از این همین یک قطار بود میشه. بعد این رشته ها رو میگذرانیم یک بار از این طرف. شده رو این رو نام شده است، این گوله استانوک قالین بافی دستگاه میباشد، یعنی شده رو بعد پایان کرده رشته ها رو میگذرانیم 2 مراتبه. من آچم یعنی بیبیم معلمی قالین باف در مکتبی ده همون درس میدیم. اول من به هنر قالین بافی معقول نبود. بعد اینجا اومدم همه خیلی نمودی هنر را دیدم، یعنی کالج هنرهای مردمی دنیای هنر بوده است، عالمی هنر بوده است و من خیلی پسند آمد هنر قالین بافی. من میخواهم آینده قالین بافی ماهر شم به مانند بیبیم. قالین بافی مشهورترین استرافشان اولین مراتبه محکموف عبدالقهار بودند و محکموف عبدالجبار و نسلی آنها نیست به ما مربیگی میکنن، استادگیری میکنن. سنگینو و نوروزه بسیار معلمان خوب هستند. در این کالج ما نه فقط کسب قالین بافی
پس از این باز دیگر کسب‌ها را نیز دارد. کسب قالین بافی، درفش‌دوزی، طراحی، کنده‌کاری، نقاشی، زرگری و غیره ها. من در رویه قالین بافی کورس یکم میخوانم و حاجی باز من کارم را دوام میدهم. حاجی قالین بافته ایستادم، این را از روی نقشش یعنی میبافن، از سببی که یعنی همکورسامون این را ما هر روز بافته ایستادیم، یعنی این را علاقه ما میدانه که چه خیلی کردن در کار است. علاقه نقش را گرفته ماندیم، حاجی به نقش به یاردم نقش ما بافته ایستادیم این را. بغیر از این باز دیگر قالین ها را نیز تیار کرده شدیم. آنها را وقتی که ما تیار میکنیم به همین صنف یا به یکان جا میمونیم یا به دستافکه ها بسیارتر میبراریم و مربی آموزگارمون را نیز بسیار هم خوشحال میگرداند، از سببی که ما بسیار خوب یاد میگیریم این کسب را. بانوان میگویند بیشتر موضوعهای طبیعت و زیبایی، چهره‌های شخص و دیگر اسرار ناپدید را آفریدن می‌خواهند. علاقه نمونه محصول ایجادی آنها در این هنرستان محفوظ داشته شده است. بیشتر محصولات آنها قالینچه‌های حجماً خوردند که همچون تحفه تهیه می‌گردند. جوان دختران با کسب‌های طراحی و پاره‌کنی لباس، کشت‌دوزی، زردوزی نسبتاً و ذوق زیاد دارند و امروز بسیاری دختران کوشش میکنند که آن هنرهای اجدادی که از بیبی و مادرکلانهای آنها باقی مانده است از خود کنند و نوهای آن را ایجاد کنند. مثلا در هنر کشت‌دوزی دختران زیاد جمع آمدند که آنها و در گلدوزی های خود طبیعت زیبای دیار، نقش گل اینی کس میکنند. آدمی که رسم کشیده نتونه همون قالین کشیده دختر نمیتونه. اول رسمش میکشی، سانی رقی کتک میگذارانی، کتک میکنی، سانی قالینی با صفت میبرد. آدمی که رسم کشیده نمیتونه رای کردن نمیتونه. مثلا حاضی قالین میبافی یگان کست برده تیم که وای نمیتونه که وای کردن تبدیلی خودت کردن، چون که وای قالین ده تو میشینی که دیگر کس کشیده تیا تو بذات نمیفهمی. برای همین باید رسما خوب دانه. برای قالین بافی ماهر شده. همه نمود بهش دانه. هنر رفیق است که به منت است این هنر. هنر قالین بافی این هنر را من برای آن به خودم به عهده گرفتم که این کسب را آموزم. یعنی به منت است. در جایی که ما کسب می آموزیم به هیچ کجا در نمیمانیم در آینده. بعضی شخصان فکر میکنند که خیلی حاضر همه چیز هم هست، کسب آموخته چیکار میکنن، خیلی یک روز کسی که از ما همه چیزهای ما را گیرد میلش، لیکن کسب را گرفته نمیتواند که هنر بسیار چیزی خوب است. یعنی خوانندگانمان هم پدرم مادرم همشون میخواستند که من هنرمند باشم. پیشتر آچه و باباهایمان همشون میخوان هنرمند بودن. یعنی هنرمندی که دیگر چیزها را هم نیز میبافتند، میدوختند، کرپدوزی، کرپچه‌دوزی آن را هم میدانند، دیگر کسب را نیست. قالین وابسته به صفت، مصالح، رنگ و بار، اندازه و نقش و نگار آن به خیل‌های گوناگون جدا شده، قیمت آن هم از روی همین خصوصیت‌ها معین کرده می شود. اشیای خام قالین‌های دستی آماده کرده کسب آموزان کالجی مذکور طبیعی بوده، حتی رنگ‌های آن مسئول دست خود این بانوان است که از رستنی‌های وطنی آماده می گردد و در هر یک قالین بیش از 30 نوع رنگ‌ها استفاده برده می شود. آمده ما وای قالین را سر کرده بودیم به اتمام رسانده. و با ما وقتی که آمدم بسیار در هیجان بودم. خودم میخواستم که همین کسب را یاد گیرم، آینده به دیگرها نیز آموزانم. از همون سبب خوب یاد گرفتم این کسب را. در اصل اول ترسیده بودم که این کسب را چه خیلی یاد میگیرم، آیا بسیار مشکل است. گفته
لیکن نازکوی این کسی رو به من خوب آموزاندن. آموزگاران همه آموزگاران به ما کمک خود را میرسانند. بسیار شفق‌آور بود که من میخواستم از همکلاسیمون رشته و موها را یاد گیرم. ولی در بین یکدیگرمون نمیخیل هست وقتی که ما درس جواب میتیم دیگرها میخواهند که من هم همون درس جواب که از این هم پیشتر روم. یعنی از سبب اینه که ما از برای جنگ کردن نه، مثلا از سبب که پیش رویم یکدیگر رو یعنی رقابت میکنیم. از همین سبب بسیار خوب میآموزیم ما این کسب را. قالین های کلام بافتازی هازی هر خونه رفتگیم به قطی بیبی میبافم. اول دو شوق بسیار نداشتم، بعد اینجا آمدم پسند آمد هنر قالین بافتم. اینجا با بعد هنر قالین بافی میریم دیگه درسابم اشتراک کردن. کدام معلمی خواهیم یاردم میکنن، یاد میتین. همه نمود هنر آموخته رفتن میتونیم در مدت 3 سال. هنری که با ما دختران در کار است همه هنر اینجا هست. یعنی بغیر از درسی قالین بافی ما در اینجا درسی فاکولتوی نیز میگذاریم. جلوی درفش بافی من میخواستم در اینجا درفش بافی را یعنی به شما یک نشان دهم طرز دختنش را. یعنی به اینجا زیر نقشی سازنی را نیز ما گرفتیم برای که سازنی بسیار چیزی خوب است، قدیمه است. از همون سبب خواستم چیزی سازنی را به شما یعنی تقدیم کنم. من این چیزی سازنی است، یعنی حالی بود نشده است. وقتی که بود میشد بسیار خوب است، یعنی زیبا می شود. ما این را با دستگاه پیالس نام دارد. آن را به متریال یعنی به همون متایی که خامسوف است آن را یعنی میمونیم. بعد به واسطه رشته مولینه، رشته دیگر نمود نه، رشته مولینه را استفاده میبریم و در اینجا این را نامش یعنی همون سازنی درفش‌دوزی نام دارد. با واسطه این ما این خیل میدازیم. این طرفی پشتش از طرفی پشت ندازیم، طرفی راستش پتش است. من این خیل رنگ قالین بسیار هم زیبا می شود اگر بود شد. من این خیل می شود. با احمد جان ارگشو در استاخانه کارتسازی واخوردیم. او با شاگردانش کارت آماده میکرد. باید قید نمود که کارتسازی نیز در قطار دیگر هنرهای قدیمه تاجیکان تاریخی 1000 ساله رو دارست. از دوره سلاله هخامنشی‌ها کارتسازی به درجه بلند رسیده بود. شمشیرها، خنجرها، تیغها این نمودی هنرهای والای نیاگانمان تا به ما آمده رسیده است و هنرمندان کارتساز این هنری اجدادی را دوام می‌دهند. دسته تیار میکنیم با همون تیپ موافق کردن. بعد دسته با واسطه پرما شکوف میکنیم. بعد شکوف کردن بعد با همون تیپ که ما جلو دادیم میچسبونیم با واسطه شیش مخصوص. دسته میچسبونیم بعد دسته چسبونده و برای خورگوشی آماده میکنیم با واسطه سویان‌های مخصوص با خورگوشی آماده میکنیم. بعدی که آماده کردیم بعد با واسطه همین کوری تیغ‌سازی یا که گازی مویه با همون دسته که آماده کردیم خورگوشی میریزیم. خورگوشی میریزیم دسته از چوبش، این دسته از سخون. بعدی که آماده ساختیم دسته چسبوندیم بعد با این خورگوشی میریزیم با واسطه یا گازی مویه یا که کوری تیغ‌سازی. بعدی خورگوشی ریخته گرفتیم بعد اون رو میگیریم با واسطه سویان‌های مخصوص ما رو همش زیادی گرم میپرتیم. خورگوشی زیادی گرم میپرتیم بعد نمودی کردو بزیر میکشیم میکنیم. بعدی که بکنیم بعد شد بعد با واسطه نقش قلم یا می فیروزه کن با همه خورگوشی پرتیم و نقش میپرتیم. نقشی پرتوختیم هم نقش بعد از این نقش پرتیم با واسطه گرم کرده اینا رنگ میدیم. بعد رنگ کردن بعد خنک شد بعد میگیریم و رنگ‌های زیاده با واسطه سویان مخصوص گرم میپرتیم. رنگ زیادی میره بعد در این نقش‌ها با رنگ‌ها میمونه. در نقش بعد میگیم دسته کرده با اومده که خشو میکنیم یا پر یا خوره میبره با واسطه سویان مخصوص. همین برآورده بعضی ما میگیریم تراشه میکنیم. تراشه کرده اینا سلیق میکنیم.
بعد سلیخ کردن باز میگن سونی باز سوی مخصوص باز تکس کردن خوشو کردن باز سایخال میزنیم بعد سایخال دادن بعد میگیریم سونی بعد از صد آخرون دستور لاک میتیم لاکی مویخ لاک میتیم بعد لاک دادن خشک شد بعد با واسه بور ماشین که میگن یا نشکم دستی روی تیغ و بعد کورد نقش میپرتیم با هم میشه کورد تایو тоҷикистон маҳсулотҳои ҳунарҳои мардумӣ маҳсулоти хом бениҳоят бисёр аст. Масалан гирем сангҳои ороишӣ, пашмҳои гӯсфандон, пашми бузҳои ангорӣ мегӯям, бузҳо ки барои рестани респонҳои қолинбофӣ ва абрешим ё сангҳое ки ҳастанд, сангҳои қиматбаҳо ки барои тайёр кардани армуғон бештар ҳастанд. Танҳо мо фақат ҷалб карданомо дар кор ки ҷавононе омӯзанд ва зиндагиҳошонро пеш баранд. имрӯз бештари ҷавонҳо, баъзе ҷавонҳо фикр мекунанд ки дар дигар ҷумҳуриҳо, масалан дар Россия рафта зиндагӣ ба сар мекунанд. усто аҳмадҷон мегӯяд барои омода кардани корд ва ё шамшер оҳани обутоб ёфтаро мегирад ва ба он ҳамин тавр зарбаҳои сахт мезанем. агар оҳан мулоим бошад ба он шакли муайян додан мушкилтар аст. агар оҳан пӯлод бошад он вақт ба он додани шакли муайян осонтар мегардад. корди тайёршуда низ босифат мебарояд. модоме ки зиндагӣ дар ҳамин тоҷикистони худомо, дар назди падару модар, дар ватани худ буданд, кам ҳунара омӯзанд, зиндагишон пеш мерад. ман боварӣ комил дорам, чун ҳунарманди собиқадор ман боварӣ дорам ки ҷавонон камтар ҷаҳд кунанд барои омӯхтани ҳунар, зиндагиҳошон хуб мешавад. имрӯз тоҷикистон сайёҳони тамоми ҷаҳонро қабул карда истодаанд. агар воридоти сайёҳон дар соли 2000 ба назар гирем, дар соли 2018 қариб 30 маротиба бештар шудааст. 30 маротиба. агар дар соли 2000 як нафар сайёҳ омада бошад, дар соли 2018 30 нафар омадааст. яъне агар 1000 та омада бошад, 30,000 та омадааст. имрӯз сайёҳон ба манзараҳои зебои тоҷикистон мафтун мешаванд, ба ҳунарҳои дасти мардуми тоҷик мафтун мешаванд. ҷавононро ман аз фурсат истифода бурда хоҳиш мекунам ки барои омӯхтани ҳунарҳои мардумӣ, ҳунарҳои бобогӣ, ҳунарҳои бибигӣ ки дар ҷавҳари мову шумо ҳаст, омода омӯзанд. бахши якум мехонанд, акун нав 6 бошад, 5 мода барои хонданашон. ҳозир ба пулагӣ ҳама нав мухталиф хал кунед, ақаллан ба 60 пой, 50-70 пой омӯхтагӣ навода. барои дар муддати 3 сол бояд ки касби корни пура омӯзанд. дар муддати 3 сол. ҳозир 8 нафар донишҷӯ ҳаста, 8 нафар. асаби 4 та 5 та бисёр донишҷӯ хуб аст. 4-5 нафар ба пулагӣ кор карда қариб метавонанд. акун шавқи дорам 4-5 нафар шавқ дорам, 4-5 нафар. аз рашт, тоҷикобод, хоб қубодиён, варзоб, ваҳдат, хоб аз ноҳияҳои ҷалолиддини балхӣ, аз ноҳияи шаҳри туз, аз душанбе, аз варзоб бештар омада истоданд. мо минтақае ки бана аз ноҳияи деваштиҷ ё аз хуҷанд, аз конибодон, исфара омада истоданд. бештар мо аз дурдастҳо. ҳозир аз масҷоҳи кӯҳӣ боз 2 нафар таҳсил карда истодааст ки мо кӯшиш мекунем ки дониш омӯзонем, ҳунар омӯзонем. куллан мардуми тоҷик ҳунар ҳастанд. ҷавҳари мардуми тоҷик ба ҳунар ҳаст. танҳо барои мо роҳ нишон димагар кифоя аст. баъд аз зарбаҳои сахт задан такроран боз онро тафсонида зарбаро бо болғаи хурдтар идома дод.
ба қавли оҳангар кортҳои нимтайёрро барои рост ва зебо гардонидан аввал дар санги сахти соҳишдеҳӣ соҳиш медиҳанд ва барои ҷило гирифтанаш дар санги мармар соҳиш медиҳанд. Дастаи кордро аз шохи оҳу ва чӯби дарахти чормағз тайёр мекунанд ва онро бо нақшу нигор ором медиҳанд. ин кори майдагӣ ва мушкил буда вақти зиёдро низ талаб мекунад. кортое ки устои стравшам ахро асли 20 баробар диган устои стравшам якум бо сохтагӣ ин аз шохи гӯшпанда меша аз шохи буза гилоф кор дасташам ҳам шоха ҳашам шохи гӯшпанд шохи буз мешавад. инам ранги ҳамин ба кӯраи теғсозӣ омода мекунем теғаша баъд ба ҳамин ба даҳани ман шох чӯб мезанем барое ки мустаҳкам шавад чӯб мезанем ин чӯба ба воситаи парма шикоф мекунем баъд теға ба ҳамин мувофиқ мекунем ба теғ мувофиқ карда гирифтем баъди кора чахберига ҷило додам ба ҳамин баъд қурғоша мерезим ва ранги пештар ба нақш медиҳем нақш парса баъд нақша зиёди ён ба ранги зиёд шад баъд суфта мекунем ҳамаша баъди суфта карда ба сайқал медиҳему тароша карда баъд лак мекунем кор тайёр мешавад. маҳсулот ба намоиш гузошта мешавад, харидорони сайёҳ ба харидорӣ мекунанд. ин намоишҳое ки шумо дида истодтон танҳо намоиши курсҳои 1-2 мебошад. дар 3 моҳ як маротиба мо намоишҳои дигар карда нестем. дарҳои кушод мешавад. сайёҳони дохилӣ, сайёҳони берунӣ омада ба ҳунарҳои мардумӣ фарзандонашон донишҷӯёни мо дида ин яке аз кушодани намоишгоҳ ин яке аз ташвиқоту тарғиботи ҳунарҳои мардумӣ мебошад. завқи ҷавонҳои бештар мекунанд. қариб ки ҳар рӯз мо ба сайёҳ ҳастам. қариб ки ҳар рӯз сайёҳони ҳам дохилӣ ҳам берунӣ тақрибан як 15-20 дақиқа пештар сайёҳони ӯзбекистон омада буданд. рӯзи гузашта хитоиҳо чиниҳо омада буданд. як моҳ пештар арабҳо омадагӣ буданд. тамошо карда рафта ба бори дигар ба мардуми тоҷик ҳунармандониш боварӣ ҳосил карда аҳсан гуфта меранд. воқеан ҳам олами касбу ҳунар бекарону фароғ аст. ҳар як шахс орзу дорад ки чизи наверо эҷод кунад. ин орзуҳо дар замири инсон ҳар лаҳзаву соат тавлид мегардад. нигора шодиева дар ин даргоҳ назокати ҳунари тарроҳиро ба духтарон меомӯзонад. мегӯяд бештар аз усулҳои замонавӣ истифода мебарем. омӯзиши ҳунари тарроҳӣ аз эҷодкор заҳмат ва диду тахайюли баландро талаб мекунад. ба тағйироти мод нигоҳ карда услуби худро гум созем. ин барҳам хӯрдани либоси миллии моро дар назар дорад. бинобар ин пеш аз ҳама мо асосан услуби миллии ро дар коллеҷи ҳунарҳои мардумӣ ҷорӣ намудем. ин яке аз маъмултарини ин услубҳо ин либосҳое мебошад ки дорои остинҳои васеъ, куртаҳои васеъи чакан ва инчунин нусхаҳои гулдӯзиҳое ки дар куртаҳои чакан ва инчунин дар ҷомаҳои зардӯзию гулдӯзӣ коркард карда мешавад дида мешавад. куртаи чакан ки имрӯзҳо хеле маъруф гаштааст ва боиси ифтихор аст ки он ҳамчун либоси миллӣ дар феҳристи ташкилоти байналмилалии юнеско ҳамчун либоси миллӣ муаррифӣ гардид ва он ҳамчун нишондиҳандаи фарҳанги бои миллат гувоҳ аст. имрӯз духтарон ба бар мекунанд ва ҳар яке онҳо кӯшиш мекунанд ки онро ба тарзи нав, ба таҳризии нав, ба замона мутобиқ карда гулдӯзӣ кунанд ва инчунин ба ҳунари зардӯзӣ ки он ҳам хеле ҳунари аҷдодии қадима буд. бештар дар гузашта бо ин касб бисёртар мардум шуғл меварзиданд. имрӯз хушбахтона ин ҳунарро занону духтарони мо иҷро мекунанд ва дар гулдӯзиҳои либос ва сару либоси занона арӯсӣ, дар гулдӯзиҳои паноҳҳои ки мунаққаше ки девораҳоро зеб медиҳанд истифода бурда онро зардӯзӣ мекунанд. либос нишон аз фарҳанг аст. бинобар ин дар ин коллеҷи ҳунарҳои мардумӣ омӯхтани ҳунари тарроҳӣ барои гулдухтарони
тоҷик махсусан духтаракони истарафшан зарурияти калон дорад ва баробари омӯзиши ин ҳунар ин эҳё намудани анъанаҳои миллӣ ва либоспӯшии давраҳои қадимона мебошад. омӯхтани ҳунари тарроҳӣ барои духтаракон шавқи зиёд пайдо кардааст. махсусан ба ин гурӯҳ бисёр духтаракон омада дарс омӯхта ва ҳунар омӯхта истодаанд. ҳангоме ки бонувон ба ин касб ворид мегарданд, нахуст аз техникаи бехатарӣ бархудор мешаванд. марҳилаи аз худ кардани андозагирӣ ва бориш ки каме мушкилтар аст, барои он нафароне ки нав қадам ба омӯзиш мегузоранд, аз онҳо чолокиву зеҳни тезро тақозо мекунад. дар ин ҳунаристон бештар духтарон ба офаридани либосҳои миллӣ машғул ҳастанд ва ҳамаи онро ба таври замонавӣ ва шаклу дизайни хос тартиб додаанд. ҳунари тарроҳӣ на фақат ин дӯзандагӣ аст, балки эҳё намудани намудҳои либосҳои миллӣ ва аз нав эҷод намудани он тағйиротҳо ба буришҳои либос, ба намудҳои либос, ороишии либос ва инчунин тақсимоти дурусти либоспӯшӣ дар ҳар гуна мавсимҳо мебошад. барои он ки ин либосҳоро барои мардум пешниҳод намоем, бояд барои духтаракон таърихи либосҳои қадимонаи миллии тоҷиконро омӯзондан зарурият пайдо кардааст ва духтаракон ба ин чиз шавқи зиёд доранд. Ну, я в первый раз я очень боялась. Я не могла вообще шить. И я научилась. Постепенно все научится. Я учила. И наша учительница Шодиева, благодаря ей я научилась первой шить платье. Я потом дальше смогла сама резать и сошить. И я очень благодарю наших учителей, чтобы они нам учили. И я очень рада, что в нашем городе, в Старовшане, есть такой колледж, и мы могли, у нас есть возможность здесь учиться. инчунин либоси тарроҳӣ, либосҳои миллӣ ки имрӯз духтарон нисбати он шавқу рағбат доранд ва зиёда аз 100 нафар духтарон барои омӯзиш фаро гирифтаанд ва кӯшиш мекунанд ки онҳо ба либосҳои духтаи худро ба либосҳои замонавӣ аврупоӣ мутобиқ кунанд. инчунин барои эҳё кардани либосҳои миллии гузаштаи мо кӯшиш ба харҷ медиҳанд ва онҳоро дар баробари таҳризӣ карда дӯхтан, онҳоро бо ороишҳои зардӯзӣ, гулдӯзӣ, дигар навъҳои ҳунар зеб медиҳанд. дар солҳои охир таваҷҷӯҳи духтарон ва донишҷӯён ба либосҳои миллӣ бисёр дида мешавад. махсусан пӯшидани куртаҳо аз матоъҳои атласу адрас бисёр назаррас шудааст ва инчунин дар ҳама гуна намудҳои либосҳои рӯзмарра бошад, хоҳ тантанавӣ бошад ва хоҳ корӣ бошад, аллакай духтаракон ҷорӣ намуда истодаанд ки як хусусияти миллии худро ифода карда тавониста бошад. чӣ тавре медонем, аз қадимулайём санъати гаҷкорӣ бештар дар ороиши биноҳои маъмурӣ ва фарҳангӣ истифода бурда мешуд ва ҳоло низ ин анъана идома дорад. аз ин лиҳоз ҳунари гаҷкорӣ низ ҳамеша таҳти таваҷҷӯҳи масъулини ин боргоҳ қарор дораду дар ин ҳунаристон гаҷкорони моҳирро ба кор ҷалб кардаанд, то ба касбомӯзон ин ҳунари ниёгонро омӯзонанд. таваҷҷӯҳи ҷавонон низ ба ин ҳунар зиёд арзёбӣ гардид. суҳроб аз минтақаи рашт ба ин даргоҳ омадааст ва маҳз ҳамин касбро интихоб кардааст. варақа болош бо нақш кашида, баъди нақш кашидан сӯзан қатӣ суроғ мекунем, баъд болои гаж мемонем, гашта хокалата қатӣ гузаронида, баъди гузаронидан сӯзан қатӣ рӯшан карда баъд кор мекунем. асосаш тезганҷ мебошад, дуюмаш гулганҷ мебошад ки гулганҷ барои тарошидан, тезганҷ барои таги асосаш ки вай сахт мешавад, мерисад, нақша меқапад, ягон ҷо вай намешавад, намешканад. гулганҷ барои шукуфондан, барои гулу баргои буровардан, барои хушругӣ ҳамин гулу банду навда ҳамино. албатта ашёе ки истифода мебаранд ин 100% фақат гаҷ аст. И чӣ хеле ки
бобои мо аҷдодони мо истифода мебурданд бисёр таърихи қадима дорад ва мо такя ба донишҳои ҳамин аҷдодони худ такя карда ва бо терминҳои ҳамон таърихӣ нозикиҳои касба омӯзонда истодаем ва намоишҳо дастранҷи шогирдони мо имрӯзҳо дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ оро дода истодаанд мана корҳо бурда истодаанд хусусан дар наврӯзгоҳ пойтахт дар шаҳри душанбе ҷавонони мо хизмат нишон доданд дар хуҷанд дар вилоят ва имрӯзҳо дар худи шаҳри бостонии Истаравшан низ бисёр мавзеъҳоро оро дода истодаанд. То ин ҳолат омада на мо якум қалам гирифта дар рӯи варақ нақша тасвир мекунем. баъди нақш тасвир карда сӯзан зада то ин ҳолат омада на мо коғаз қалам гирифта нақша дар рӯи коғаз нақш тасвир мекунем. баъди тасвир карда шуда сӯзан хати суроғ карда хокалата хати мегзаронем. баъди гузарондан ранга сар мекунем. баъди ранги сар кардан шукунда уҷаба истодааст аллакай якташ бутшидагӣ қариб инашам ҳаму бутшиданда қариб омадагия ира я 3 рӯз 4 рӯз пас буд мекунем. маҳсулоти дастии моя бениҳоят бо як чӣ мегӯянд бовар намекунанд ки маҳсулотҳои дастии мо масалан гирем агар мо дар абудаби намоиш кардем худи подшоҳ бо ҳамон намояндаҳошон омада ба сӯзание ки мо як сӯзании калон ба 6 метр тайёр карда будем боварӣ накарда пурсиданд ки ба 1 квадрат сантиметре ҳамин сӯзанӣ аввал пурсиданд ки ин дастӣ аст ё ба мости фабрик. ман гуфтам дастӣ аст ба 1 метр сантиметр квадрат чанд захми сӯзан. ман гуфтам аз 55 то 100 захми сӯзан. бовар намекунанд ки ин ҳамаи ин бо захми сӯзани ҳунармандони тоҷик офарида шудааст. ҳунарманд дили зинда дорад, завқи баланд дорад ба зиндагӣ. дар ҳиндустон ҳам ҳамин, дар корея ҳам ҳамин, дар олмон ҳам ҳамин, дар ӯзбекистон, дар Москав ки намоиши моя тамошо кардан бо як ҳайрат тамошо мекунанд. тоҷикон ҳунарманд ҳастанд, мардуми тоҷик ҳунарманд ҳастанд. агар устоҳои кандагор тамоми исёту зебогиро дар рӯи чӯб меофаранд, устоҳои гаҷкор бошанд, он ҳама назокату ногуфтаҳоро дар рӯи гаҷ меофаранд. устоҳо мегӯянд ҳунари гаҷкорӣ дар қиёс ба кандакорӣ дар рӯи чӯб сода ва сабуктар аст, аммо истифодаи он риҳояи қоидаҳои хосро талаб мекунад. дар қафои ман коллеҷи ҳунарҳои мардумӣ воқеъ аст. ман дар ҳамин ҷо 10 сол боз омӯзгор шуда кор мекунам. фанҳои математика, услуби нақшунигор, наққошӣ, расми умумӣ, расми соҳаи дарс додам мешавад. бо ҳамроҳи ҳамкасбо мана дар соли ободонӣ пеши коллеҷи монам сабзазор шуд. мана дар ин ҷо муҷассамаи лаклакҳо, турнаҳое ки аз гаҷ сохта истанд аз тарафи гурӯҳи гаҷкоро ҷойгир ҳастааст. инам як ҳуснузамкари шудааст. аз қадими қадим барои бисёр халқҳои дунё, аз он ҷумла барои халқҳои осиёи миёна, тоҷикон, ӯзбекон, лаклак рамзи тинҷӣ, осоиштагӣ, якдилӣ, ваҳдат ҳисоб мешуд. дар кадом мулку макон, дар кадом деҳае ки лаклак ё турна хона монад, боиси хурсандии мардуми ҳамон ҷо мегаштад. чунки аз ҷиҳати соф биологӣ
لاکلاک در جایی که جنگ و جنجال هست اصلا لانه نمیگذاشته است. بنابراین حاضر همین لاکلاکو اگر طلبات شود اگر به فروش هم رفته شدن لیکن برای نمونه ساخته شدن. گچکاری مخصوصا با چی فرق میکند؟ این هم البته کندکاری در روی گچ، کندکاری در روی چوب، کندکاری در روی میز بسیار نمودها هستند. این مخصوصا حاضر در باره کندکاری در روی گچ سخن میبریم. نازکی البته نازکی خودش دارد. اینجا گچ یک خصوصیت دارد که اگر هنرمند یکی کمتر اگر یگان خطاگی به راه داده مانده باشد گچ باز همون برقرار کرده میتواند. از کندکاری روی چوب با همین فرق میکند لیکن طرز شکوفاندن گلها، طرز پردازی گل و نوده ها از کندکاری روی چوب کمی فرق دارد و عادتا کندکاری روی گچ بعد از کنده شدن یگان خیر رنگ یا اورا داده نمی شود و از حساب سایه خودش از دیوار جدا شده می ایستد. من خودم شوق داشتم همون نقاشیده آمدیم انتخاب کردیم اینا یاد گرفتیم خیلی سالی رشد سیاه هنرهای مردم را ترای کردیم نقش آفریدیم نمایش‌ها اشتراک کردیم مختطفه به اشتراک کردیم حالا بوده ما همون هنری قدیم آمدگی هنر پیش بریم بروریم جوانو بیند نصیب نوحیه جلالدین بلخیده این کار دوام داده زندگی را پیش میبریم. تاریخ نقش‌نگاری ما 1000 سال و زیاده نقش دارد. ما در سوخت قدیم و استقامت داریم. در سوخت قدیم در قطار نقش‌های اسلامی یعنی راستنگی نقش‌های گئومتری هم خیلی ترقی افتاد. خصوصا وقتی که اسماعیل ثانی دولت بزرگ پایدار میکند چینجی تامین میشه برای بناکاران برای هنرمندان برای عالمان ریاضیدان کاری بسیاری میشه چون که ارکیتکتور بناهای ما معماری بناهای ما شکل مرکب دارد گنبدهای شکل مرکب دارد در قطار همه دیگر نمود نقش‌ها در اینجا همه نمودهای نقش‌های گئومتری اسلامی استرالی تخیلی آموزانده میشه. از آن افتخار میکنیم که هنرمندان محض همین منطقه‌های تاجیکستان با گل و نوده و نقش نگار خود از دیگر ملت‌ها فرق میکند. نقش و نگاری ما نازکتر البته هنرمند پیش از آفریدن یگان اثر انتخاب میکند اول موضوع و دایر به همون موضوع هر یک نقش از همدیگر فرق میکند نوده گلها فرق میکند وابسته به موضوع انتخاب شده با همین کندکاری در روی گچ فرق میکند از دیگر نمودی هنرها از دیگر نمودی کندکاری ها. در مجموع در شهر استرافشن باستانی زیاده از 100 نمود هنر به قید گرفته شده است که قریب همه این هنرها مورد استفاده قرار دارند.